chỉ bay việc bule cái video min thlir sak tu te zong zong lom thu ka soi ma sa ti chuan in voi na hian in ESTHER HNAMTE o Christmas di music video ron react katuma ESTHER HNAMTE zai hi react turin mi ron ti le chuan in voi na chuan ESTHER HNAMTE o Christmas di kan thlir hawang
angai nom hle we ti zong khania la phwa tu u sang lura a thiam ka tia moi kop me a ti chuan in chu mai ba ka video a fia tha mu nom em ma zohana a fak om ka tia an ma ni a video shim ma kha ke ma chuan soi se na lai tur eng ma ka mulawa a fia fa ya esipo azai ngai nom baka athulam te hino pangzai tilau hianin athulam hi afia tha em thina hangai to chun zoma hei hi eng lai ge ti vel turanga hi alam fia lo angchi katia angchi angkha umngai lo baka a o hi ngai no ma atlianga a auto flow a te po hian olai le han social no pangzai olai han social turangchi ngai me alawa hi a special na pakhatania eng hla po ni se rei lo te ai hana thiam zunga hei a chuan omna a talent nei that zia tilang tu ni boka ti chuan okha o Christmas su kan han ngai thla a hmu nom ka tia ke ma pon ti chuan in ESTHER HNAMTE po akal le zel na tura du sakna ka hlana hei ai na sazoka nakina alo lian zelanga alo lian zelang kum alo liam zelanga za hi cholsan lawa na sazoka mizo mi puite min choi moi tu le min ti ming thatu ani theizel nan do sakna sang ber ka hlan boka a video hmu noma angai noma azaya tha a jan musician te kaka sakte hi IG lama hianin inbox ka dona hianin a phone number te mi ron dila sakte hi and start loi me ya hi tu papo comments a mingan ron lam na chat pol ania sakte lakle me ya ti chanin ming ate tlanate invite mai in ti traffic musician po ka faklo to kan thiam lu to kan mel po tha e thlir tu zong te lom thu ka soi le a ka channel mi subscribe tu te na lom thu ka soi bo ke invite